Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamiunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nanang, adda kamin. Ay, nasaya at magtasimbangpot kayon, anak ko. Wan gayam nanang, iso ni Ella, tinobyak. Naimbagal daw yun, nana. Ay, kastabot kan kabalasang ko. Nasaya at nakagteng ka dito lugar mi. Nanang, dito kami pa'y lang agnaad kin Ella. Agsapulak lang iti pagtrabaho aki Jaili. Ha? Apay, di ngay trabaho mi di Manila, anak ko. Nag-resign ako nanang. Iso ang nagawid kami kin Ella dito lugar tayo. Kasta ka di. Sige. Dito'y kayo pa'y nga road ta inakisagana ti makan. Amok amabisin kayon anaggapo iti biyahe. Sige nga ron nanang. Siya kung ti makaammo kin Ella. Sigurado ka kadi iti sinarak mo? Wan nanang, ay ayatek unay ni Ella. Kan may sa, agdadagsunan, kat mabutang amang ibaga kan ni Papana. Amangan ka nun anya taramidan ti amana kan kuana. Akat kasanon ngay no biro kanda. Ay saan nga ta delikado da ito nga inaramid diyo? Makamuditan nanang, pagayatan mi matadwa da ito eh. Kan takdarak tinapasamak kan ni Ella. Makaanos nga tangag na ditoy, kat naruam matibiyag iti syudad. Kan may sa, sigurado nga adda mabalinda iti biyag, anak ko. Di kayag danag nanang, agor nung aklaeng, tapno makapagkalay sa kaminton kan ni Ella. Ella, kumusta ti umunang aldaw mo di ti lugar mi? Ado tinagdumaan ti lugar mi kan ije Manila di makkalam. Okay mat ditoy, Lucas. Wan gayam, inton bigat, mapanak ije ili. Inakagsapul iti panggadak, iti kasta. Makaurnong tay taramatan tayo ito nagpasngay ka. Madanagan naklaan ka ni Papa. Amano sapsapulan na kon. Amo ka saan nga agsardang dayjay, aging ga iti di na maamuan no anyan ti kasasaad ko. Ella. Awagak tulaangan nito net agayem ko. Tapno iso ti mangidanon ka ni Papa, anasaya at ti kasasaad ko. Sikat ti makaam mo. Maanusam nga tatag na diti probinsya? Saan ka nga tamarigatan nga gadjust? Ikarigatak, Lucas. Gapuman la iti anak ta. Agyaman na Ella. Sana balit at damat ni nanang akad kadwam no kas pangarigan at danton trabahok. Saan ka di pa'y anak kariing ni Ella, anak ko? Nakaluto akon iti pamigat tayo. Saan pa'y nanang? Talaga amin anala daw ti panagriring na. Pasaray dandan ninton pangal daw no makariing. Ay, kasta aya. Sige, bayampay lang arud maturog no kasta tinakairwaman na. Pasensya kayo nanang ha. Sana bale, tamayruam tumot lang iti biyag diti probinsya. Anak ko, saan nga taan napilitan laang asimurot ken ka? Gapo ta masikugan. Saan mat siguro nanang? Nangruna kat adanton anak mi. Malakat sapay ko mga rod takasta anak ko. Ay, nay, nakapulas ka mat. Sa dino ayat ipapanam. Ijay ili nanang. Padasag man tagsapol iti panggadak. Amangan nga no may buston ti ornong ko.
Masapol ngamin nga adala tati maidulin ko para iti panagpas nga ito ni Ella. Aganad ka nga rod iti papanam anak ko. Bayam, siya kunti makaammo ka ni Ella. Agyaman ak nanang. Sigod nga agtrab-trabaho ak iti Manila manang. Ngam nagawid kami iti lugar mi, gapot agdadagsanan ni Ella akaayan-ayat ko. Istrikto nga min ni papana, iso amabutang amang ipakaammo amasikugan. Adda ka ba ulanda iti biyag? Saan akas kada kami, asimple laang ti biyag mi dito'y probinsya. Ididamo, jak ko maumanugot asaan mi nga ipudno ka ni Ella ti kasasaad na. Takayat ko atakderan tinapasamak kada kami. Ngem ni Ella tinagpilit nga agawid kami laangan iti probinsya mi, tatalaga amabuteng iti amana. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, akaadami iti probinsya, nagsapulakon iti panggadak. Naggapuam Lucas? Naggapo aki di ili, Ella. Nagsapulak iti trabaho ngam. Awan mo tinasapulak. Ngam sana bale. Padasok tuman ng tagsublin ton bigat. Apay, talaga ka di anarigat ti agsapol iti trabaho dito'y lugar yu? Wen nga rod. Ngam sana bale. Tapadasok tuman ng ton bigat. Oh, awan ka diti sa bale amarikrik-nam? Saan ka amarigatan nga ginaw? Maulawak iti bigbigat, kan makaduldul ukak. Ngam ko nadamat agagangay ka no ti kastoy arik na no agdadagsen ka. Basta ibagam ka ni nanang no ada sa bale amarikrik na wen? Wen, di kagdanag. Ay, wen gayam, awagak to man ni Tonet, tapno ibagana ka ni papaasaan da hagdanag. Sige. Nasaysayat nga agpay sudayta. Narigatan. Ang mga no i-report na ka missing. Wan nga rod, amumata ni Papa. Siguradong aramida na dayta no jak pay la ipakaamo ti kasasaad ko. O sige nga rod, awagam madagos tigayim mo. Hello? Tonet? Hello, Ella! OMG! Impagtay mawag ka! Ayan mo! Birbirukan na ka ni Papam! Kanayon mo may dito dagus ko. Ang imbaga ka dyak mo na ayan mo. Pasensya kan, no pati si kakat mairamraman a pagdamdamagan ni Papa. Sa dino ngamin da ayan mo, girl! Kanasino ti kaduam? Adaak dito'y probinsya da Lucas. What? Apa simurot ka dita? Anya tanaktakan mo? Friend, masikuga kun, kat ni Lucas ti amana. OMG! Agpaiso? Sa bagay, nasingpatmat ni Lucas. Ngam desidido ka kadin kan kuana. Laglagi pam, probinsyano dayta. Kabalam ka tatagbiag dita probinsya? Kapilitan nga ikarigatak. Ngam ti agpakita kami itakan ni Papa. Sigurado lakit di ang makapungtot dayjay. Of course! Asino mat nga ama ti maragsakan iti kasta na pasamak ka? Agasam, sunod lahat ang layaw mo, friend. Ita, kasta ti naramid mo? Apa nga minadi kay naganad? Adda dito yan. Alangan mo't apag-aramidak iti maditi adda iti saklot ko. Sa bagay. Anya nga ruti bagak ka ni Papam. Basta ibagam anasaya at ti kasasaad ko.
makamukan no ibagam ang masikugak. Ay, nako. Apay, asyak manan. Ako na lang palagi. Ano ba yan? Please, friend. Diyak pa'y kaya tagpakita ita ka ni Papa. Mabutangak. Amumot no kasano ti kina-istrikto na. Kasano adi naka-istriktuan? Kasi kati inauna ka na kayo magkakabsat. Siyempre, ti kayat ni Papam, nasaya at to the future mo. Ala, sige nga, Rodan. Umawag ak tumanan. Tapno maamwak no anya ti ibaga ni Papa. Pasensya kan, friend, ah. Bye. Nay, apay nga agsensen na ay kalukas. Ada ka di problema. Diyak makastra kiti trabaho iti ili nanang. Duma talaga iti Manila. Ado ti pagtrabahuan ni Jay. Ado ti factory ang mabalin ko aserkan. Kasta talaga anak ko. Ada ka dito'y probinsya. Duma iti syudad. Mangipasada ak sa langan iti tricycle nanang. Nakasarita kita ni Tata Duran. Masapul na kano ti mangipasada iti may sa tricycle na. Maanusam nga ta day ta trabaho anak ko. Kabailam nga ta. Ikarigatang nanang. Narigrigat namin no adak lang diti balay. Kasano na danton anak mi. Talaga ang masapul nagtrabaho ak nanang. Ay sige ano iso tinapanunot mo anasaya at anak ko. Mapanakin ton bigat ka ni Tata Duran. Kasaritak. Ibaga ka siya kung taalaan na driver di may sa tricycle na. Ella, awan lata ti masaraka ka trabaho di Eli. Sana kasi di syudad ni Ado ti mabalin ko apagserkan. Kat, kasano nga Rodan? Sapay ko nam ama ibusan ti urnong mo. Mangipasada ak langan iti tricycle. Ngam ti awan na pulos ti pamasterkak. Kasta? Di, sige. No isuti ko nam. Ngam sigurado abasit laang timat gadam dita. Sana bale. Kanayon na sa pagtagpasada. Tapno ado ti mabirukak. Nanang, ayan ni Ella. At dapay iti sila Joe. Ang mga no nakaturog mat. Ingkaman kiti kitaan. Ang mga no mabisin mo ton. O sige nanang. Ay, itaman pa ajak na sangputan nga day ti salas ni Ella. Ella? Ni, nakariing kamot gayam. Lucas, Apay Ella, anya ti mapaspasamak ka. nagsakit nga rin ti tiyan ko. Ha? Itay pa'y apalpaliiwak. Tapos saray agsardang mo ti sakit na. Ngamita, dire-diretso mo ton ti panagsakit na. Ala, ang mga naoganak kamutan. Ha? Mabit lang dayabak ni nanang dito eh. Naskin na may itaray da ka ni di ospital.
Kat kalpasan laang ti sumagmamano nga oras, nagpasnayan. Lalaki ti inauna nga anak mi ken ni Ella. Kasta unay aragsak ko, tanakaradkad da nga agina. Kalpasan ti dua nga aldaw, inyawid kon dagiti aginak iti balay mi. Nagbalin nga inspirasyon ko ti impasnay ni Ella nga anak mi, tapno ad-ad da nga agsalukaga, kajak kayat nga agrigat damot akas kanya. Dito'y moten anadlaw ko at talaga asaan anairuam ni Ella, iti uray anya akita ti trabaho. Karaman pa'y ditan, ti panagawir iti maladaga. Ella, apay asangit ni baby. Jakman amo. Amangan no kurangan na tigatas ko. Nan, siyak man ti manguba, barang nagsardan. Hustunan anak kuhan. Hustunan. Kalaat mo ta nagsargang. Kasta ngamin ka no talaga ti maladaga ko na ni Nanang. No agsangit, mabalin na mabisin. No saan? Nalabit di na maala ti turog na isong agsangit. Wano mabalin mat nga darikrik naan na. Lucas, mabalin ka di pagkatasan talangan ni baby? Ha? Marigata na kami ngagpadede. Angam sayang mo tigatas mo. Kunada masapul to ubing tigatas ti ina, ore aging galangit ti inam abulan na. Marigata nak nga rod, nakarkaro no di na maala ti turog na. Sangit asangit. Hala nga rod. Yung masapul at damagan tayo di center, noon niya tigatas ang mabalin para ka ni baby. Si Kanton ti mapanagdamag. Gatangam tumutten. Apay aya asangit ni baby itay anak ko. Di na maalat iturog na Nanang. Ngam idiin lilik, nagsardang adagos. Apay, saan nga mo ni Ella dayta? Masapol asuruan na amin dagita, tapno saan akakaasi ti ubing asangit. Imbagak matan kan ko na dayta Nanang. Kanwan gayam. Kunana paggatasan ka no lang ni baby, tamarigatan ka nung agpadede. Anusan na takasapulan ni baby ti gatas na. Kasta talaga ti agdadamo nga aganak. Ipapilit namot Nanang. Marigatan ka no. Isa mapanak to iji center. Damagak no niya ti mabalin na gatas para ka ni baby. Ang ibagam nga ag-mix feeding kayo. No mabalin nga men, saan da kayat a formula adagos ti itod iti ubing. Kayat da jay gatas ti ina. Taadayo iti sakit ti ubing no agdedede iti inana. Mariknak nga rada kaslaawan aanusan ni Ella Nanang. Birok-birokon nan samutan ti sigod abiyag na iti syudad. Ay saan nga imposible day ta anak ko. Tanaruam kat nga rod iti syudad. Kan maysa, kunamot nga nabaknang da. Amo na kumamot ti agad jas Nanang. Nangruna kat adan anak mi. Ikarkarigatak mo't nga itad ti amin na masapul da nga agina. Masikuran siguro nga dalaang dito'y balay. Iso akayat na nga agatasan ni baby, tapno makaruar mo tan. Ay. Anusam anak ko, takinayat mo mo't dayta. Ipagpagapumlaangan iti anak yo. Hello, Tonet? Friend, nakalagip ka man. Kumusta ka? I'm okay, friend. Nasa lunat mo't ni baby. Kumusta gayam ni Papa?
Ay na, agkaradamag nakakanyak. Ano fa? Apay, awan ka no ayat planong nga agawid. Agtalinaid ka kanulatan ayat ita probinsya. Kinagpay suna, friend. Makaaw-awid ak mo ton. Nagboring dito eh. Saan akas dita syudad? Saan nakngatan akagura ni Papa? Panagkunakit sa anin, friend. Siguradong or-uray na ti panagawid mo. Apay, awan ka di tipanggap mo mang ipakita ita anak mo ni Papa. Uray ni Lucas. Di pa'y naamam mo ni Papa. Saan pa'y siguro nga ita, friend? Diyak pa'y kayat nga agsango da Lucas kun Papa. Ang mga numaamuan na at tricycle driver laang ti ama ti anak ko. Well, ayang ti maramidan na no day tamot na talaga tagpaiso. Hanggang may ayon tumot lang ni Papa na makita na daapukon na. Sa bali ni Papa, friend. Nang runak at naamuan na at taga-probinsya ti ama ti anak ko. Ti kayat na ngamin ang mga asawa kanyak, katkas kada kami ti estado na itibiyag. Ay na, awanin ti mabalin na kunakmanan, dadadi tadaytan. Apay no padasan niyo tagparang ka ni Papam, anya ti amom na nagbaliw mo ten. Diyak mo, friend. Adapay la pa nagdwadwa. Makitan to no kasano. Nakasaritak nito na tagayam ko. Kanayon na kano ako mustaan ni Papa. Di kat nasayat no kasta. Kaya't kada asawon day ta napakawan natan. Diyak mo, Lucas. Mabalin ka di nga agawidak? Inaklabisitaan ni Papa? Ha? Agawid ka? Si ka lang yung agawid? Kasano kami ka ni baby? Ni baby, awan problema, tagat-gatas mo ten. Kan adamot ni nanang mo ang mga sikaso na awanak. Ella, saan ka di anasaysaya at mutlaeng? No da tayo timapan. Tapno makita mo't ni papam ti apo ko na. Dumteng tulat taday taagundaway. Ngam saan pa'y ko mga ita? Sa anak pa'y anak kasagana ang mga yamamukan ka ni Papa. Ha? Ang mga noan yan tumanong ti damag-damagan na kan ka. Kat maamuan na amay saka laeng at tricycle driver. Di mo amo ti ugali ni Papa. Siyak, narwama kon kwa na. Isa ano mabalin, kidawag apalubusan na ko mga agawid. Anya ti kunam anak ko, kayat ni Ella ti agawid, ngam di na kayo itugaw. Kasta nga ron nanang. Imbaga ka panahon matan, tapno makita na kami ni Papana. Ngam saan pa'y kano nakasagana ang mga yamam mo kanyak. Kayat asawan day ta, di nakakayat nga iyamam mo. Tanakurapay kalaeng anak ko. Amangan ka no maamuan ni Papana may salang at tricycle driver ta amata anak na. Daitan, tay kun ak iti anak ko. Saan kayo nga agpada iti estado ti panagbiag? Isu nga ibain na ka. Nasairak nga rod. Idimbaga na ti kasta kanyak nanang. Ang hawan mo ti mabalin ko. Tapod no mo timbaga na. Anak ko. Ngam saan nabalin nanang. Ipagpagapukla ita anak min. Diya ko ni kaskaso ti kasta nga ugali ni Ella. Sapay, di kayo pa'y nagkalay sa. Kasanon nga ino. Ay, madanagan anak ko. Nanang, amok na niya taday ti panunot niyo. Ngam sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pampanunutin niyo. Patpat gak unay dagiti aginak nanang. Kat aramidag ti amin, tapno may pagpanakkel naktumutan ni Ella.
Ella, apay dagita nakamaleta kaus mo. Insimpakon taawit at no agawid dak. Talaga patuluyong taagawid iji balayo? Panawan na kami kan ni baby? Saan ka di nagsaritaan tanday taabanag? Mapanak lang pakita ka ni Papa. Ella, Sana bale, tadamot ni nanang mo ang mga sikaso ka ni baby bayat ti kaawan ko. Kan agat-gatas mo tan, isang awan problema. sige noday tati ko nam. Ngam saan ka kung mga agbaybayag? Tama nga nabirukon na ka ni baby. Wen ka di kagdanag. Agsubli ak tumatla dagos, apaman ang maurnos ko ti amin, maipapan kada kami kan ni Papa. Anak ko, nasurukan ang makalawas tinapalabas, ngam di mo't la sumangputan ni Ella. Wan nga rod nanang. Kunana ang mabitlang. Ornusan na kano lang ti maipapan kadakwada ka ni Papana. Kat, namati ka mo't anak ko. Idida mo pa'y lang nga imbagam akayat na ti agawid nga agmay-maysa. Sabalin ti simrak iti panunot ko. Addan pa nagdwadwak, Lucas. Uray siyak nanang. Sabali mo tandi mapampanunot ko. Agasan nyo. Kinabailan na apanawan ni baby. Anya klase ti ina ni Ella. Basta imbati na kami mutlatan niya agama. Anya nga rod ti planom ita. Surutom ka din ni Ella iti balayda. Saan nanang? Sana bali, tadamot kanyak ta anak mi. Amo na ti pimanaw. Amo na kumamot nga rod tag subli. Anak, Iti kastilangan nga naramid na. Ipasimudaag na nga awan patagmiken kwa na. Itala nga nakapuutak iti inaakabailan na apanawan ti anak na para iti bukod na pagragsakan. Nasakit da ito nga inaramid na nanang. Ngam kabailak nga ibturan. Gapuman la ita anak mi. Ngam sapay ko ma. Tadinan tumapanunot nga alangin kanyak ni baby. Tano mapasamak ti kasta. Amangan no anyapay ti maaramid ko kankwana. Namin pinsan alinipat na kami nga agama. Jakmat pulos ginandat ang mapansukunan, ta mga no nakarkaro laeng ang masakitanak. Ita, ni nanang timakad-adda amang tartaripato iti anak mi. Nakasapulak moten iti natalgad a panggadak, tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. Nasakit ti naramid ni Ella kada kami nga agama. Jak pulos impagarop nga dagayam ina akabailan na apanawan ti anak na. Ngam ininot nga inaklon kon ti amin. Tilaang kanayon ko nga ikarkararag. Sapay la kuma, ta saan to adumtang ti kanito nga alaan na kanyak ti anak ko. Tadyak amo no anya ti maaramid ko. Ngam aklunak manang, saan naklata mapukpukawan iti namnama. Kat ikarkararag ko asapay kuma, tamakaamiris ni Ella, kat subyan na kami nga agama. Daytoy tipadas ko manang, to'y pagayam mo,
Lucas. Lucas, pagayam ko, may saka apagwadan nga ama. Kabailam nga ibturan ti amin, gapo iti anak mo. Pudno ang narigat ti Sasa Adam. Ngamiti panagkunak, si kadaytay tao anatibker. Kat mamati ak amadaaram ti amin, iti laksid ti inaramid ti ina, ti anak mo. Sapay kuma tamakaamiris tumatlaang ni Ella, kat agsubli iti danayo nga agama, tapno mga barwanan kayo, kat agbalin to anaragsak ti binokelyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Iti panagpatingga daytoy a kapitulo, makita nga saan amin nasungbat, ketumuna nga maawat. At dadagiti kinapudno ama sapul ti tiempo. Tinapasamak ket mga ramid iti tao ama siribken masukir. Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nagapon nyo tatang, itay kayo pa'y kano arimor ko na ni nanang. Napanak man iti ayanda kumparik nga ingaw anak kao. Simangput nga mintay kaanakan na naggapu di Estados Unidos. Imbagman, tanapan di tayan da tata Ingo. Napan mo't pimasyar a anak kao. Kung amok nga minda dya kaanakan ni kumparik nga ingaw, ta nagnanaad mo't dito lugar tayaw, sakbay anak kadano ni di Estados Unidos. Ah, kasta ka di tatang? Awa ni nanang mo nga eh. Aday di kusina tatang, aglutluto iti pangaldawan tayo. Nasaya at maltanay, mabisinak mo taon. Nalabsak kami ni Guryo itay kung nagis-istorya kami. Iso medyo naibayagak ang nakaawid dito balay. Ala, agina na kayo nga rudan, tamangan tayon ton, apaman ang makaluto ni nanang. Wag, sige anak ka. Kumusta matay na panamitay lakay? Nasaya at maltbakad. Nagmayat na kay istorya ni Ryan. Sana pulos ang nagbaliw to ugali na nga oray nasaya at hindi kasasad na iti abroad. Talagamot nga min anasingpot na iti akaanakan ni kumparem. Iso anasaya at mo tinagbalin abiyag na. Mayat ti trabaho na iti abroad. Di Estados Unidos. Kung citizen mo't gaya mo ni Jai bakal. Ada ka no duwang anak na daksangga sa tanagsina na magaya mita asawa na. Anya, ay una yan. Agad, ayan nga'y dagiti anak na. Ada da iti abrot iti ayan ti ikit na. Ada kan kuha na dagiti ubeng. Amerikana tinagbalin nga asawa na nag-divorce da kanumutan. Kasta talaga iti Amerika lakay. No adda di da nagkinaawatan, ag-divorce da sigod. Sana kas dito'y Pilipinas, sa narigat ti agsina. Nang runa ka, tawan mo ti divorce dito'y. Huwag nga raw. Naimbagman ta nakabakasyon. Ada ka no inasikaso na. May papansamot iti negosyo. Ay, kasta aya. Ay, nasaya at maot no agtalinaad iti sumagmamano nga aldaw ditoy. Tapno makabakasyon maot. Amumot na iti Amerika. Trabaho da trabaho ijay. Medyo agbayag sa nga agpaiso ditaw, bakit? Kastamot ti kuna na itay. Ay, ne, panawan kanta, dapat aramida ka sa talaw.
Aldawon! Ay na, nagadumanon ti bulong anargreg. Masapul madan akaraidan to'y arubayan. Naimbagngal daw yun, Nana. Naimbag nga aldaw mo mo't barok. Anya ka diti masapul mo. Ang ada ka din ni Tata Mando, Nana? Napanijay talon barok. Sino da ka day? Didak ka din mabigbig, Nana. Siyak ni Ryan. Jay ka anak na ang kalinggo. Ha? Ay, sika ka din day tabarok. Ay na, pasensya ka. Tadi ka ba't na bigbig? Ay, nakarkaro at imaer ka, barok. Agyaman ak, Nana. Nasapa mo't gaya man na panijitalon ni Tata Mando. Kaya't ko mga minti sumurot kan kuha na ijitalon. Kaya't ko matagpas siya rijay. Ay, kasta ay nasapaan na pan, taado ka no ti ubraan na itay talon. Sayang, tadyak na abutan, Nana. Nanang, umay kayo agar mo saran. Ay, adamat gayang bisita. Good morning. Iso ni Ryan. Tay ka anak ni tatam nga inggo, Leia. Jay ngay istoryaan ka data ni tatang mo. Ay, kasta gayam. Good morning. Dumanon ka dita balay, Ryan. Sanen. Imayak lang ta sumurot ako maka ni Tata Mandoy Jitalon. Wen nga rod anak ko. Ngam nasapa mo't anapan ni tatang mo. Ngam uray no kasta. Dumanon ka barok ta agar mo sarkapay. Ha? Wen nga paiso. No kayat mo. Siya kundi manghuyog kan kaamapan injay talon. Total, awan mo trabaho kita. Mabalin ka nga ipashare injay. Nakababain mo't kan kaalay Amang makaistorbo ak. Saan? Okay laeng. Ngam agar mo sartayo pay, sakbay ama pantay di talon. Okay? Sige nga Rod. Kat agyaman na kada kayo. Nagpintas gayam dito talon nyo. Saan may ako kwa daytoy? Makitaltalon laang ni tatang. Kasta karigat ti biyag mi. Di mo ibagaday ta. Awan ti tao ang marigrigat. Basta nagagat ka nasa lawkag. Daytarod ti pagyamana kadagiti naganak ko. Ingkarigatan da ngayon sakad ti panagadal ko. Isa nakaturpusak iti kolehyo. Isa kayat kumat kumaasubadan amin arigat kan sakripisyo da kanyak. Amom, nagasat ka tanaadaan kay ti dadakalakas kadakwada. Kan nagasat namat, tanaadaan day ti anak akasken ka. Wen gayam. Naimbag man ta, nagbakasyon ka dito yung lugar da Tata Ingo. At ang amin kinasaritak may papaniti negosyo. Kayan pamrayak mo tin atag relax. Kalpasan tinapasamak kada kami iti sigod nga asawa. Apay? Anya tinapasamak? Nag-divorce kami. Naduktalak kada sa bala lalaki iti biyag na. Angam, ada kanyak dagiti duwang anak mi. Sa baling amin ti kultura da, ta saan na pinay tinaasawak. Kasta gayam. Ada ka gayam iti healing process. Di ka agdanag. Lumabas tulat ta day ta adi mo mapakpakadaan. Ti pagsayaatan na, adakan ka dagiti anak mo. Wan nga Rod. Isumot lagayam adito'y tinangiturungan kanyak ti Diyos. Tadagayam dito'y ti makatulong kanyak tapno makalipat akadagos. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ryan?
Napintas ti lugaryo. Makapasalibukag itirik na taglawlaw. Kan kang runaan ti amin. Nasingpot dagiti tattao ditoy. Kasken ka, Leia. Nasingtot ni Ryan, iso na laang tanaladingit iti isasangpet na ditoy, gapo iti napasamak kadakwada iti asawa na. Manipod na gamamu kami, kanayon meten asumarungkar ni Ryan iti balay, pasaray sukunan nakpayan iti pagtrabtrabahwa. Nadlaw ko nga da pa naggusto na kanyak manang, ngamjak ingkan kano, aging ga idinagdaton meten kanyak. Nagtultuloy nga rod ti kanayon apanang pasyar na kanyak, apuon ti pagsidsid daawan dagiti dadakkel ko. Anak kao, at damat madlaw mi ka ni nanang mo. Wan nga rod, Leia. Anya ka di day tananang, tatang. Kanayon nga agpasyar dito ni Ryan. Kanayon nga itulod na ka dito balay no agapo ka iti trabaho. Tatang. Agar-aram ka di ka ni Ryan, anak ko. Agpudno ka, Leia. Kinapudno na. Nabayagan nga agar-aram kanyak, nanang, tatang. Ngam, jak pa'y inaklon. Kastaya. Wan tatang, kayat ko pa'y ama sigurado tiriknak para kankwana. Sa bagay, adakan iti umno nga edad anak ko. Ang di ka ko magdardarasudos. Pudno ti ko na tinam. Sa bagay, makitak mo't anasingpot ni Ryan. Iso na lang tamom ti estado na, Leia. Oray nagsinadan iti sigod nga asawa na at dadwa nga anak nga imbati na iti Amerika. Amok day tatang. Nukas pangarigan agayat kan kankwana. Nakasagaan nakakade ang mga klon kadagiti dua nga anak na, Leia. Laglagi po nga adda responsibilidad ni Ryan kadagiti anak na. Pudno day ta, anak ko. Nakasaga nakakade iti kasta sitwasyon. At dantun suman mo arumbang ataripatwam nukas pangarigan agkatuluyan kayo kan ni Ryan. Di kay agdanag tatang. Nanang, tingitingag pa'y anaimbag triknak. Kan siguradwak asa anak to nga agbabawi iti agbalin a desisyon ko. Agyaman nakta inaklon mo ti panagayat ko kan kalaya. Kunak nagsublak iti Amerika nga awan nam na mag iti dardarirag ko nga ayat. Ay ayatan ka matrayan. Kan napanak nakakti kinapudnom, iti lasod ti panawan a kaaddam diti Pilipinas. Kat sapay ko matadikan to agbalbaliw, uray agin nadayutan ton. Saan to Apolos Leia? Kat apama na makasangputa ka di Amerika. Ipudnok to kadagiti anak ko. Nga addanton may kadwa nga inada. Ha? Ay, amano maklaat dan to Ryan. Amano saan da pa'y nakasagana nga addan kasukat ti inada. Man nakaawat dagiti anak ko.
Amo ka maragsakan dan to ang makaammo iti maipapankan ka. Sapay la ko mga rod, Ryan. Asikaswak to matandag iti papeles mo. Tapno maisurot kan to napaman niya agsubliak ditoy. Kaya't ka nga langin di Amerika laya. Kat nung mabalin, ija ito ti pagkasaranta. Kasaritak dagiti dadakkel mo, maipapaniti da ito a plano. Sikat ti makaamo, Ryan. Agtong palak iti kayat mo. Anya jay ko nambarok. Kaya't kayo kumamakasarita ka ni Tata Mando, Nana Lydia. Ha? Ay, apay barok. Maipapanitian niya ti pagsaritaan tayo. Apay anak ka seryoso ka launay. Talaga seryoso ak nana. Isaada kayo ko ni Tata Mando, ti kaya't ka makasarita. Ay, kasanungay barok, katawan pa iba't nila kay. Mabaling ka din nga orayak, nana. Ay, katadalatakan ka, Ryan. Ay, kunaklano ni Leia nga anak mi ti gagaram. Taibagak ko mga adda iji trabaho na. Amok day tanana. Talaga ada kayo ko ni Tata Mando ti kaya't ka makasarita. Masapol ang makapagsasarita tayo. Sakbay nga agsubliak iji Estados Unidos. Nakasubliman ni Ryan di Amerika, anak ko. Talaga ka day, adesidido ka na sumurot kan kuwan, apa man na maornos na dagiti papeles mo. Wen tatang, katnam na maak maawatan nyo dagiti plano mi. Naibaga na mo tanday takada kayo. Wen, anak, maawatan mi ka ni nanang mo. Isu na laang tamaikawa kamin taon, nang runa di inam. Agmay saka nga anak may, kadi minapanasan apulaos anaya dayo kakada kamay. Isa mailaw kamin tulakit di akanayon kan kalaya. Uray siyak mo't atatang, kailiw kayon tuunay. Ngam, ti pinanunot ko, kat ti maipaay kunto kada kayo anamay, apaman ang makadano nak ijay. Tulungan kayon to dito'y tatang, taday tati arapaap ko. Ti maipaayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Anya iti plano mintun adakan ija anak ka. Kabayatan nga awan pa'y anak mi. Agtrabaho akto ijay tatang. Tapno adda maipatulod ko kada kayo dito'y Pilipinas. Laya. Jakmat kaya't nga obligaan ni Ryan maipapaniti dayta. Ngamnam na maagkatumulong tumatlaang. Taday tamot timbaga na kanyak. Ay, kat pagyamanan tayo, anyan tuman ti may paay na anak. Taday talagang panangalan na kan ka ija Amerika, kat dakulan at tulong ka na tayo. Apaman ang naurnos ti amin nakasapulak a papeles, na isurot na ko ni Ryan iti Amerika manang. Kat napalabas laang ti sumagmamano a bulan, nagkalay sa kamin.
Kasi tinapagnumon mi nga agasawa, nagtrabaho ap kabayatan na awan pa'y anak mi. Tumultulong mat ni Ryan, no kasjay nga agipaw itak iti kwarta kadagiti dadakkel ko. Iso ana ipatarimaan datatang tibalay mi. Tapag isunto kano, no agbakasyon kami. Kasta unay aragsak kumanang, gaputan na tungpalan ti tartari gagaya para iti pamilya. Naglabas ti tawan, nagsikuga, kat impas ngay ko ti umuna nga anak mi kad ni Ryan. Kumusta ni baby, Leia? Ay na, aglamlampay. Sangit itay pimanaw ka. Ha? Berbero ka na ti panangilililim kan kwa na. Agpaiso? Ayan na nga ron, taililig manen. Narnakanan nabanog siguro ang nagsangsangit. Si kantumot nga mintain ruwam mo ama ililili. Bye-bye am ka di. Tap numarik na love ko. Aywan, kumusta ang gayam dagiti kakabsat na? Umaydan to kano pa siya rin dito balay inton weekend. Kadwada na auntie. Ay di nasaya atap no iliwan da mo ti kabsat da. Talagamot nga min ama iliw da iti baby. Talaga Ay, wan gayam Leia. Agresign ka ni ti trabaho. Ha? Agresign na kun kunam? Wen. Tapno may pamay sa mataripato ni baby. Diyak kaminan kahit maulit tinapasamak kadagiti kakabsat na. Asaan ang nataripato ti inada. Ti kayat ko, si ka mismo ti mga sikaso iti anak ta. Maawatan kamot ket di Ryan. Ang kasanon ti obligasyon ko iti pamilyak. Kasano ang makaipatuludak to pa iti kwarta kadakwada no saan ako ngagtrabaho. Di kagdanag Leia. Siyak ti makamo. Di mon pagparikutan na ita. Ti panunutam ita kat ti may papan ka ni baby. Hello, Tatang. Kumusta kayon ka ni Nanang? Nasayaan mo't anak ko. Di na kami pagdaragan. Kumusta kayaw? Kundi apo ka. Nasayaat kami Tatang. Nasalun at ni baby. Ay, wan gayam Tatang. Ano sa nyo pala ang ajak makaipatulod iti kwartayo Mabain na kami nga agkaradawat ka ni Ryan. Jakmat kami na nagtrab-trabaho. Taim pa may sakmot nun tinang taripato ko ni baby. Wan, anak ko. Rumbong lang nga surutam ti pagayatan ti asawa. Tapnawan ti rumswari ribok iti nagpagdan ng asawa. Di na kang panunutan ta saan na kami mo't nga obligasyon, anak. Tatang, Atong tinaitulong mo kada kami sipod ka andam di ta Amerika. Sobra-sobra, Leia. saan Tatang? Inkarik day ta iti bagik at tumulungak aging ga iti kabaalak. Bakit kan lakay kayon? Rumbang laang agre-relax kayon ako ni Nanang. Bayan nyo, takasaritak to ni Ryan. Masapul ang makaipatuludak manon iti kwartayo, Tatang. Apay, nagbayag ka mangilo ka titiri daw. Pasensya kan Ryan. Adak namin iji kwarto. Hala, isagana mong timakan. Mabisina ko. Mabitlaang. Dandanin maluto ti sidaan. Anya? Di ka pa'y nakaluto? Mabisbisina kon. Pasensya kan. Katurturog namin ni baby. Di na kaya ti paibaba.
Iso anala daw ka nagluto. Anyamatan. Nanganak lang ko mga rudan ni Jarwar, ano kastamat lang. Agmalmalum ka nga, dito'y balay. Di mo pa'y marami dagiti trabaho, may tinasayat. Danga ka talaga. Anya ti ko nam, Ryan? Ulit man timbagam? Kunak, danga ka. Di mo marami di tinasayat ti trabaho. Gapula ang ta sa anak na nakaluto adagos? Kasta tibagam kanyak? Di mo lang mo no kasano karigat ter aramidak dito yung agmalmalam. Agaw awirak iti anak ta. Kan trabaho ka amin dito'y balay. Katrumbang lang ah. Tanya ko mataramidam, agdon niya? Naglaing kamutin. Saan ka nga inasawa tapno adda ka lang dito'y balay nga agim imas kat siyak adda di tarwar nga agtrabaho? Taapay, asino tinagkuna asikalaang ti agtrabaho? Adda trabaho krayan, ngam pinag-resign nak. Ita, kasta ti bagam kanya. Ang busit kit di. Nabanlugak. Ita kastoy pa iti sang patak. Maturugak man langan, buisit ka babae. Nagbaliwan namin pinsan ni Ryan. Kabalanak pa yan nga pagsawan iti agkakadakas. Kaslasaan nga asawa ti trato na kanyak. No amukla kumakas to'y gayam ti kababalin na. Diyak la kuman nakias asawa kan kwa na. Kasla ak tagabo diti balay. Diyak pulos makarwar. Kasla nang asawa lang timang taripato iti anak na. Kan mang serbikan kwa na. Diyos ko, ikan na kumapay itikiran ti paghinakam. Kasladyak nga minan kabalan ter aramidan na kanyak. Tulungan na Diyos ko para iti anak ko. Oh, apa akas tati panangkit kitang kanyak. Aday bagam? Ryan, agi patuludak ko may ti kwarta iji Pilipinas. Nabayag naminan ajak na patuludan da tatang. Tapay. Aday padulin mo kanyak akwarta tapno siyak ti pagdawatam iti ited mo kada tatang mo? Saan ka di asika mismo tinagkuna? Ajak pagdanagan ti patulod ko kadakwada. Uray awan trabaho. Tasi ka ti makaamo iti amin. Idi dayta. Ngam ita saanen. Dumakdakelan ni baby. Umad-ado ti gastos da ngagkakabsat. Basit laang mo ti daw-dawata. Oray pay. Saan ko nga obligasyon dagiti dadakkel mo? Naglaing kayo na sang kapamilya? Saan ka ngayon nasawa tapno pati tinaganak mo kat sustentwak? Nagsakit mo ti panagsasaom, Ryan. Saan ka mo tasigo da kasta Apay nagbalbaliw ka mo ten. Masurunan kami na mangkit-kitakan ka. Awan pa'y pakaay-aywan kang ka tunggal sumangpetak. Gaputa kasla ak babaunan no tratwam. Saan ka babaunan, Ryan? Asawa nak? Diyak to pa'y makarwaron dito'y balay. Tanya kumataramidam na rumwar ka. Nagado ti matrabaho dito'y balay. Saan na day tama pa nagpasyar tar aramidam? Mabanbanugak mo, Ryan. Adapay abak ko ababaunan dito'y balay. Adapay ti anak ta nga sa asikasuak. Agyaman ka kit di ataawan pa'y dagiti anak ko dito'y. Sa bali pa'y timang tartaripato kadakwada. Jaklam mo nadadapay dito'y. No kastamot la ti trato mo kanya kakasla babaunan. Anya pa'y la ti serbina nga agdandan nata. Marik na krayan. Awanan ti patagkukan ka. Amo madlagayam. Anong sama? Hagasam? Nakadanon ka dito Amerika gapo kanyak. Saan ka di pa nga umdas dayta? Saan aday ta tinapatag kanyak? Ipariknam kumamot nga asawa nak.
Anapatagakan ka. Nagadunga mom. Anya ti kahit mamapasamak? Makisina ka kanyak, kasta ka de? Tapno makiasawa ka iti sa bali dito Amerika, kat nanam-aylat ti biyag mo? Saan to ang mapasamak dayta, Leia? Ryan, Agsina ta, nga pagawidan kay di Pilipinas. Ken saan mo ang mabalin nga itugot ni baby? anya? Kayat mo asawan? Pagawidan nak ngam ibatik kan ka ti anak ko? Natural. Basta agawit ka, taday tamo ti kahit mo saan ka di? Oh, di agawit ka kag may mesa. Saan? Sa anak a pumanaw dito'y asaan ko akadwa ti anak ta? No kasta nga rod, ano sam ti kasasaad mo dito'y balay ko? Hello? Tatang? Nasayata nakaawag ka anak ko. Nabayag nga inururay mi di awag mo. Kumusta kayo di daan? Tatang? Apay nagsangit ka anak. Ada ka diti masya na pasamak dita. Kasladyakan makaanos nito'y tatang. Ha? Kaya't kundi agawid. Apay anak ko. Ano din ang pasamak? Sa balin ti ugali ni Ryan, tatang. Ha? Nagbalbaliw namin pinsan. Saanin nga asawa ti trato na kanyak. Kasla tagabo ti pangibilbilangan na. Anya? Ay nagalasan ka ramit di sa lalakay. Kaya't kunti makisinakan ko na tatang. Kaya't kunti agawid. Ngam di naman kaya't nga isurot ko ni baby. Ha? Agsina kami kanungam ibatik kan ko na ti anak ko. Managajakmat kabalan, tatang. Anak ko. Jak kabalan na maisina kanyak ti anak ko. Ano nga rin na desisyon mo, Rhea? Sabay awan kami di tapag kamangam. Ikarigatak na ibturan ti amin. Gapuman lang iti anak ko, tatang. Sana baling agsakripisyo ak. Basta sana mayadayo kanyak ti anak ko. Diyak kaya ta dumagkal ni baby adi nagtan bigbigan nga inana. Mala, anong samno ka ba alampay, anak ko? Basta di nakalakit ni dagdangaran na asawa. Ano kasta ti mapasamak sa bali na sarikaan na ita? Mabalin mo nga itarom, Rhea. Uwan, tatang. Katidak pagdanagan. Kabala kasalwadan ti bagik. Urayan niya pa iti mapaspasamag. Basta tinapatag. Adaak iti din na ti anak ko. Jak nagawid, tadyak kabailan a panawan ti anak ko, iti sidong ti amana. Jak kayat adumakkel ti anak ko adinaktun mabigbig na inana. Ti pagyamanak laan manang, kat dinakmat damdamran ti asawa, ngam isulat ta ti trato na kanyak. Kinapudno na, jak pulos marik na itan na asawa nak ni Ryan manang. Nagsakit a panunutan, at tininamnamak anasayaat nga estado mi, kat nagbanag akastoy. Ikarkarigatak na ibturan ti amin, gapu iti anak mi. Kat ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, tadumton to ti aldaw, ama apagpanunot ti asawa, kat agbalbaliw.
No dumtungtuman day tagundaway, nakasagana ak ang mga klungkankwana ken mga baruanan. Gapu taaging gaita, patpat gatpailaan ni Ryan nga asawa. Marikriknak no kasano kasakit ti marikriknam iti addama. Namdayawan ka, takabaalam nga ibturan amin ang mapaspasaram ita, gapu iti anak mo. May isa ka apagulidanan na ina, akabaalan na nga isakripisyo kan ibturan ti amin, gapu iti anak na. Kadwana ka mangikarkararang asapay kuma, tasilawan tinamaruswa ti panunot ti asawam, kat makita na ti aramidom apan nagibibtor iti trato na ken ka. Kat adbalbaliw kuman, tapno maurnus metlaang ti estado yung agasawa, ita, ta saan pa'y amaawatan ti anak yu, dagiti mapaspasamak. Taamok anasaksakit to ariknaan na, no makita na ti aramidon ti amanak ken ka nga inana. Makitkita tinamarswa ken mangmangag na amin akararad mo. Saan nga agnanayon ti sipnek pagayam ko? Dumten to ti aldaw asumingising ti init para ken ka. Kat masupapakan to iti ragsak ti amin asagsagrapom asakit iti agdama. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa